kardom don mali pinya vlog sabang ke nili phutup kibu si na paklang poniji rasinang litum jut kok anang lang donik tha tutang te video le lang pang cheng ponona kuri sapuni itu tupi bonatu no Dimapur te jai longka ho jai hole di ajikali ten uthi kana naila Dimapur te besi jai ma ten na ji nai mane ase hole wo namding tin sukia passenger ten tu ita lole naila itu karena itu diphu post office te post office opposite dangol manukan itu kiman aru huru tu post office opposite ke boli jolang ikha don marli don kang samadin kuma mama nali tum phutup kinam je tum doan sitame dak diphu bazar bus stand du post office atheng no labang so sar pi hadak si phutup ke roi roi hadak si ke jor jor lasrang li tum ta humri dam tame akit he swajar asai salong ji don marli tu jolang ikha ibuta chat vik lang dalang me odi don marli lasrang li tumta humring dam tha Jodon marli labang so asar piburi ke phutup ke roi pen loksi asumar chipapur hilo taho don marli etu lasi lain tha jo lapu pen loksi chobom lo non an hat 8 bosor bag dolo taho lang li klem tang la phutup bhai hui ke klem lasi ko an chipaduk di don marli tum jo lang ik tha lasi nali tum video jut ko an lang do ding lasi don marli labang so video judi nali tum ke lang ning sam pute an so se share ik tha la penili channel subscribe ke lang pute subscribe ik tha lasi mo next video long le jitong thu ik na do me thak me kardom